Celebobo Studio. Imboneka rimwe uyu munsi anniversary y'umuryango. Buri wese akwiye gukurikira rwose tukareba uko bigenda mu myaka 30. Mwese mwahaguruke twishimira anniversary yacu. Wese abarakinya akadiho n'umusaza wazanye akabanda agafate bose akabirireho. Congratulations and celebrations. We're not to let from home that you're in love with me. Congratulations and jubilations. Amaki ndabona pastor Kayitare n'abagiye kuzuza ibintu na bya bindi gukana. We're not to let from home that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know what happiness can be. I want the world to know what happiness can be. Pastor Kayitare mwitegereza ibyo akora ndabona ibintu byacu agiye kubyuzuza. Kandi uriya Pastor Kayitare kaza kubabwira gukora cyose mu gikore. Zamurijwe twigire. Kabisa. Celebobo TV. Celebobo TV. Kagame Paul oye urasobanutse kandi urashoboye oye makazi bukanye. Yego. Ituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Oye. Wakabana abanyarwanda ugere nka paradizo. Isi yose we tuzarwubaka.
twongeye ukwemera kwacu RPF Abanyarwanda ntituzatesha agaciro uwakadushubije ufitanye igihango n'ababohoye u Rwanda. Abanyarwanda dusigasire ibyagezweho duharanira gushondera ibidakwiriye yakugejejeho nawabisinyagera oya nawe nawasenya umubano u Rwanda n'amahanga yewe ndemera oya nawe nawasenya ishoramari oya oya kirazira nawabisinyagera oya oya kirazira oya oya kirazira imyanda ariho hose we oya oya kirazira muri iyo byagende oya oya kirazira wasenya ibidukikije oya oya kirazira amatekereza ya jenoside oya oya kirazira ibidakwiriye ibidakwiriye ibibazo bikora ibyo Rwanda rwagezeho wabisinyagera oya oya kirazira oya oya kirazira wasenya umuco wacu oya oya kirazira wasenya ubukerarugendo oya oya kirazira wasenya gariya moshi oya oya kirazira abaturage twagezeho n'abisinyagera oya oya kirazira oya oya kirazira ibidakwiriye ibiboneza bigezeho n'abisinyagera oya oya kirazira oya oya kirazira Abanyarwanda ntituzatesha agaciro uwakadushubije ufitanye igihango n'ababohoye u Rwanda. Abanyarwanda dusigasire ibyagezweho duharanira kirazira oya oya kirazira FPR oye! Demokrasi, amajyambere, oye, oye, oye! Perezida Kagame Paul oye! Urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana, umutegetsi w'Rwanda wacu imbere! ariko tubona abanze tunababwira RPF kuko RPF uko mubizi umuryango w'Abanyarwanda wavutse ugamije gukemura ibibazo by'Abanyarwanda ibibazo byariho mu gihugu nk'uko indahiro indirimbo y'umuryango itangira ivuga ngo igitero cya mbere kivuga ngo ubumwe bw'Abanyarwanda ikibazo byari ubumwe bw'Abanyarwanda. RPF iyo turaha duhera ku bumwe bwacu ibi bikorwa byose mazamura akaboko k'iburyo dufashe idarapo ry'umuryango n'akaboko k'ibumoso turabikora cyangwa tubikore mu byiciro
tubikore mu byiciro hagira ufata ku idarapo mu ndahiro ariko buri wese arabanza avuga izina rye. Intambwe idasubira inyuma iyo winjiye mu muryango wa FPR Inkotanyi bivuga kurahira kuri intambwe idasubira inyuma, buri wese aravuga izina rye. Kuri intambwe idasubira inyuma urasubiramo. Kuri intambwe idasubira inyuma, kuri intambwe idasubira inyuma njyewe, kuri intambwe idasubira inyuma kuri intambwe idasubira inyuma njye nitwa Mukamana Claudine. Kuri intambwe idasubira inyuma njyewe Turabumukiza Jeannette. Kuri intambwe idasubira inyuma njyewe Muvandimwe Charlotte. Kuri intambwe idasubira inyuma nitwa Veneranda Mutuyima. Kuri intambwe idasubira inyuma njyewe Mukagacaca Adeline. Kuri intambwe idasubira inyuma kuri intambwe idasubira inyuma ya Mukamana Claudine. Kuri intambwe idasubira inyuma ni Mukasoni Francine. Kuri intambwe idasubira inyuma njye Kusenge Justine. Kuri intambwe idasubira inyuma Simubana Jean Claude. Kuri intambwe idasubira inyuma ye abaze Mamari. Kuri intambwe idasubira inyuma njyewe Dusaba Florence. Kuri intambwe idasubira inyuma njyewe Ugiriwabo Clementine. Kuri intambwe idasubira inyuma njyewe Mugenda Celestine. Kuri intambwe idasubira inyuma njyewe Mujongo Florence. Kuri intambwe idasubira inyuma Ngendahimana Solange. Kuri intambwe idasubira inyuma ni kwa Kakamega Jean Marie Vianney. ndahiye hagati y'abanyamuryango nemeza ko numvise neza imigabo n'imigambi FPR Inkotanyi yiyemeje guteza imbere kugira ngo buri munyarwanda wese ari umuto ari umukuru ndetse n'uzavuka mu bihe bizaza azagira agaciro mu gihugu cye cyangwa se n'ahandi azaba ari hose. Ndahiye nemeza kandi isezeranye ko ngomba kwifatanya na buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi muri iki gihe no mu bihe bizaza. Nemeje ko ngomba kwiyumvisha ko buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi agomba kurinda, kurindwa, kugira no kugirwa inama kugira ngo twirinde ibyago byose byagwiriye igihugu cyacu n'abagituye hose. Ntegeye kandi ko nzafatanya n'abandi kurwanya abanzi b'u Rwanda aho bazaba ari hose. Ndahiye kandi mu maso y'abanyamuryango ko nzakurikiza amategeko yose ya FPR Inkotanyi, nzirinda gukora amafuti, kuzarira n'andi makosa yatumye igihugu cyacu kigwa mu icuraburindi. Abanyamuryango muri hano ndamuka mpemutse nkoze ibinyuranye n'imigabo, imigambi n'amategeko bigenga FPR Inkotanyi, nzaba mpemukiye buri munyarwanda, nzahanwe nk'umugome wese. Njyewe nyina w'umuntu Clotilde. Kuri intambwe
idasubira inyuma njyewe nyirayo Albertine yewe kuri iyi ntambwe idasubira inyuma kuri iyi ntambwe idasubira inyuma muhawe n'Imana Celestin. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma yashimiye Imana Manuel. kuri iyi ntambwe idasubira inyuma kuri iyi ntambwe idasubira inyuma kuri iyi ntambwe idasubira inyuma niyo saba Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Uwamariya Eugene. kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Musakabira Mariya kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Kagaju Esperance Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Wanegeka. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma Habimana Theoneste. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma Ukubashye Clarisse. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Gafaranga Samuel. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Imana Theodore. Ntambwe idasubira inyuma Karoli. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Ngenze Bukiranduzi. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Bakujene Tubamemure. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Habimana Atanasi. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Ntayahagaritse. Kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Nsengimana Kalisa. kuri iyi ntambwe idasubira inyuma njyewe Nahimana Damascene. kuri iyi ntambwe idasubira inyuma iriho Shema Kayitare Christian. Ndahiriye hagati y'abanyamuryango nemeza ko numvise neza imigabo n'imigambi FPR Inkotanyi yiyemeje guteza imbere kugira ngo buri munyarwanda wese ari umuto ari umukuru ndetse ari n'uzavuka mu bihe bizaza azagira agaciro mu gihugu cye cyangwa se n'ahandi azaba ari hose ndahiye neza kandi nsezeranye ko ngomba kwifatanya na buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi muri iki gihe no mu bihe bizaza nemeje ko ngomba kwiyumvisha ko buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi agomba kurindwa kugira no kugirwa inama kugira ngo twirinde ibyago byose byagwiriye igihugu cyacu n'abagituye bose negeye kandi ko nzafatanya n'abandi kurwanya abanzi b'u Rwanda aho bazaba ari hose ndahiye kandi mu maso y'abanyamuryango ko nzakurikiza amategeko yose ya FPR Inkotanyi zirinda gukora amafuti kuzarira n'andi makosa yatumye igihugu cyacu kigwa mu icuraburindi banyamuryango muri hano ndamuka mpemutse nkoze ibinyuranye n'imigabo imigambi n'amategeko bigenga FPR Inkotanyi nzaba mpemukiye buri munyarwanda nzahanwe nk'umugome wese mube muretse Twakugeza heza mu nzira y'iterambere irakomeje uko tugeze heza inzira iracyari ndende irakomeje twubatse ubumwe bwacu twubaka n'iterambere irakomeje ibyiza twagezeho bitegura ejo hazaza irakomeje
irakomeje imihigo irakomeye ariko irashoboka imihigo irakomeye imihigo irakomeje